Ho ntse ho rena tsitsipano kgolejeng ya Motheo TVET, botsamaisi ba Motheo bo fumane taelo ya lekgotla e thibelang baithuti ho sitisa dithupello. Baithuti ba re taelo eo e sebedisetswa ho ba tshosa. Re batla go bona gore batho ba rona ba serviwa at heart. Le rona tse re victimiziwa as individuals that are part of this protest. Ntse re go bua gote ba batla go re tshwarisa, ba batla go dira re eme mo re ba emetse maphodisa bone le any flying squad or botsamaisi ba Motheo ke hona bo tlo kopana le baithuti. Still waiting our results tsena dipendile ha ba so re fetsana ne ba itse today ka di 23 re tlo grade statement tsa rona but still ha re so di thole at all. And ha re utlwisisa ho tle principal di results tsa student portal a ga ha di tsebelana o di makalletse so le rona re surprise for na di tswa kae he ke tsa tourism and form. And the challenge tsa re kopana le tsona ke dibuka ha rena di textbook jwalo ka re bua le nna tsena no tsena ho sane ho tshira ngola ene re ngola open book re tlo ngola jwang re sena textbook re tlo prepare jwang re sena textbook. Unibesithi ya Freistata mela e ntse e le melelele, baithuti ba bang ba ntse ba sokola ho ingodisa. Tsena di etsahala le ha botsamaisi bo kopane le kemedi ya baithuti bekeng e fetileng ka mora matsholo a boipelaetso. Baithuti ba rona ka bongata ba ntse ba tla khempase mona ba leka ho tla ba tlo ingodisa ba batla ho ba kene ba tlo ingodisa ka hare empa university ha jwale e se ikuetse ha e dumelle baithuti hore ba tle ba kene ba tlo ingodisa so re ipiletsa ho batsamaisi ba sekolo hore ba tle ba bule ba dumelle baithuti ba register hobane ha se baithuti ba bangata hakalo. Ho sa le jwalo kemedi ya baithuti university e bohareng ya technology e tlo kopana le botsamaisi. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.